Hak Ialehkai Indian Football League hapdeng ke Chan Mari Persia ikan Tempo SC. Aba pai syak nang Ialehkai baro artri Kynhun kia khai damar argul hadu bukut ke Ialehkai. Hak Ialehkai Europa League round 16 first leg hapdeng ke VfB Stuttgart Persia ikan Porto. Hak nang Ialehkai ke Porto kalau khur ke 6 job hadin makalala bat Pynliem ke VfB Stuttgart da Ialehkai. Hak Ialehkai hapdeng ke Bologna Persia ikan Roma. Aba pai syak nang Ialehkai baro artri Kynhun kia khai damar sigol hadu bukut ke Ialehkai. Ya ke sigol jong ke Bologna layo bentiap hak menit ke basan peu. Bari aga sigol jong Roma la yaban tiap haga menit ke banyau peway. Haga Ialehkai hapdeng ke Lyon Persia Celta Vigo. Haga nang Ialehkai baro artli Kynhun kia khai damar sigol hadu bukut ke Ialehkai. Ya ke sigol jong Celta Vigo la yaban tiap haga menit ke ba peusan. Bari aga sigol jong Lyon la yaban tiap haga menit ke ba pra peu nyau. Haga Ialehkai hapdeng ke Panathinaikos Persia ke Real Betis. Aba pai syak nang Ialehkai ke Kynhun Ialehkai jong Anthony ke Real Betis kalamat ikan 6 rem hadin bakal Shah Pynliem Hakhmat ke Panathinaikos da sigol lanon. Hak Ialehkai hapdeng ke Nottingham Forest Persia ke Midtjylland. Hak nang Ialehkai ke Midtjylland kalau khur ke 6 job hadin bakal ala bat Pynliem ke Not Forest da sigol lanon. Bari aga nang sigol kala ya bentiap hak menit ke ba pra peu. Hagway pat ka Ialehkai Europa League hapdeng ka Lille Persia ka Aston Villa. Aba pai syak nang Ialehkai ka Kynhun Ialehkai Martinez kala khur ka 6 job hadin bagalala ban Pynliem ya ka Kynhun Ialehkai Giroud ka Lille da sigol lanon. Bari aga nang sigol la yo ban tiap hak menit ka ban riu peway leng ba Watkins.